Ngibingelisa kubingelela lapha ekhaya igama lami mina nguThabiso ngwacele sizela emthwalume kunodaba la esisolungisa why mina le uhlelo why mina ebantwini bebonke ngani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzwise mina si understand ukuthi isikhathi esiningi kuvama ukubhala umuntu osuke kuyena mhlambe osuke ezwise ubuhlungu umuntu thizeni kodwa namhlanje udadewethu ukhethile ukuthi athi noma ngicela ningilekelele kunomuntu engimzwiswe ubuhlungu engifisa ukuthi ngiyozithoba ngizehlise kuyena ngokubuka ukuthi hayi man isikhathi siyahamba and uzoqhubekela ukwenza ubuhlungu kodwa ngiyabona ukuthi ngiyamzwela because uthanda kanginikeza lona ngaphezulu kokwenza so ngiyafisa ukuthi lento siyilungise kusemanje isakubingelela sakumukela dadewethu Yebo sanibona. yebo igama bani Khethiwe. waka Adlamini. yebo dadewethu mina ngifisa ukwazi ngiyazi understand ukuthi sibhalele uanto wakho njengomuntu obedinga ukuthi uthole usizo nawe bolufuna futhi kodwa siyabonga ukuthi kusamukele sifike yini le kuyiyona kahle kahle enza ukuthi usibhalele mntakama Nginibhalele ngoba ngizodinga usizo mayelana nobuhlungu engibuzwa nomuntu obuzisela ubuhlungu Yebo. Manje bengicela ukuthi sihambe siyokhulumisana naye sizwe ukuthi kube khona ukuxolelana okwenzakala phakathi kwethu. kube khona ukuxolelana okwenzakalayo Yebo. okay sekunesikhathi singakanani mhlambe ninele inkinga ninayo Mengaphazami ngasho ukuthi unyaka ucishe uyophela manje. cishe uyophela unyaka Yebo. sikuphi la sikhona ngemthwalume kuphi nendawo la Siyemthwalo esihlonyaneni. esihlonyaneni Yebo. umuntu onenkinga naye ukuphi Kwemthwalo esibanini. usemthwalume esibanini Yebo. okay no asethemba ukuthi sobuya si right siyazithemba kodwa nathi siyathemba ukuthi nabo ngeke baze basilwise noma ungangayisho inkinga okwamanje soyizwa phambili ukuthi yini kahle kahle inkinga siyabonga kakhulu Sanibonani South Africa igama lami nguThabiso uqumba amaqumba lalaqumba iselesele lentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media lapha ya ku YouTube igama le show why mina season 2 yakhumbula ko season 1 uphele kulokhuzane ku episode 20 namhlanje sisemthwalume sothuthwini sisuka lapha esihlonyaneni lapha kule ndawo sehlonyaneni kunontombazane lapha ya osibhalile bafethu ngicela ningisize man kunodaba la ngifuna ukuthi ngiyolungisa lapha ya othuthwini kunomndeni lapha ngifuna ukuyoxolisa kuona bazi ukuthi ngikhulelwe ingane indodana yabo eseyashona kodwa akukho njalo ingane ngiyikhulelwa kusiye indodana yabo ngiyafuna ukuyozehlisa ngixolise ingakazalwa lengane ngoba yazalwa kuzoba nenkinga ngoba bazoqhubeka abasupport beyitshesi basupport ingane iyengane yabo kanti akukho njalo so ngicela ningisize bafethu sihambeni sohlala phansi nabo sibheke ukusilungisa kanjani namhlanje sibhalele umuntu owonile asibhalelwanga umuntu owoniwe sibhalelwe umuntu owonile abe sihambe siyobheka lapha esihlonyaneni ukuthi kuhamba kanjani bathe kodwa kuthina asifuni makhamera thina manje ngizokhuluma naso zaleni nizokhuluma nathi nje sasenza naso amaplan ngendlela yethu ukuthi sizama ukuthi sikhulume nabo mhlawumbe nani njengababukeleni kwazi ukuthi nizwe ake sihambe siyobheka ukuthi kuhamba kanjani yena hlale phakathi nendawo lapha ngizoza yeah sanibonani futhi kwesibili yeah ngiyaqonda mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe bakhona enibaziyo ma njengoba singena nje sibhalele uanti wasisa owasichazela udaba lakhe la ngithinta kakhulu sibantu ababhalelwa nje each and every day abantu abahlukahlukene kodwa udaba lakhe lengithintile ngifuna ukuqimba amanga ngathi ake ngize kosiza ngoba izinto ekanje igcina mhlambe zifike ekuthenini igcine kulinyazwana igcine kuba nenzondo enkulu kakhulu uyabona ngiyazi mama ukuthi mhlambe awunayi clue nanokuthi kwenzakalani njengamanje kodwa nalo futhi uyamazi umazi kanjani lo kakhulukazi ngoba ukhulelwe nje ngathi ukhuleliswe ukhuleliswe lekhaya okay usiswaphe yeah sithumana naye futhi okay sifike la ekseni
sahamba saya eHlonyaneni if I'm not mistaken eThuthwini iseHlonyaneni la sikhona saye sihamba siya eThuthwini komunye umndeni lapha noma ngengilongo ngichaza isibongo nani nje kodwa usisi wami bekade ethi ucela simlekelela ahamba lapha kulo muzi ayoxolisa sifuna ukuthi njengamanje wesisikhethiwe siyixoxele nje ukuthi okay yini besoyiqolisela kahle lapha usibeke lapho then sibuye sisizela kule page lokuthi mhlambe sihambe kanjani mhlambe abantu bakhona bazizwe kanjani ngento besoyikhuluma lapho bekuyini inkinga kahle hle sala sokukhuluma nje ukhululeka manje vele sesiqedile engakusho ukuthi into ade soyixolisela bekuyinto emayelana nokuphazama ukuphuma endleleni wenza iphutha ngenxa ukuthi ngiye ngathi umntwana wakhona kanti akuyena wakhona iyona into ade bengiyoxolisela bengiyozehlisa ngicela uxolo mhlambe ake silande lapha nje emuva ekuthinini uthandane nomfana wakho mhlawumbe uthandane nomfana wakho esikhathini esingakanani benesikhathi esingakanani nithandana ngaphambi kokuthi adlule emhlabeni bengaphazami becishe ngasuyo phela iminyaka emithathu 2 years hayi masenthandanile okay medlule emhlabeni udlule emhlabeni senolwazi lokuthi ukhulelisile edlula wanjengoba kade sekubekile udaba ngaphambilini wayekade etshelela abangani bakhe ukuthi usezoba nomntwana oh kahle wena wamtshela ukuthi ukhulela utshela yena ukuthi ukhulele then naye wasetshela abangani bakhe noma yena watshela abangani bakhe ukuthi ukhulelisile engakhulelisile wayesho njalo ukuthi ukhuleme ngathi ngiyabheka ngicabanga ukuthi umntwana kade wayemfuna njengoba washo njalo wasezoba ubaba kusho ukuthi kwagcina engenzekanga ngendlela wayekade ifisa ngayo okay awukwena wamtshela ukuthi ukhulele uyena nje wayeloku wena isifiso sokuthi akukhulelise kahle kodwa kuloko kungenzeki wagcina etshela abangani bakho ukuthi ukhulelwe yebo okay metshela abangani bakho ukuthi ukhulelwe kusho ukuthi mehambe emhlabeni abangani badlulisele ekhaya kubo yebo alright uyile lokhuzeni uyile kadokotela abafike bakutshela ukuthi ukhulelwe ngahamba ngaye eclinic mangifike eclinic ngafike ngathola khona ukuthi ama pregnancy test athi positive yilapho ke nami nesiqiniseko ngasho ke emndenini because umndeni wakhona wawungibuza bese ngasho ukuthi ngahamba ngaye eclinic ngafika kwatholakala ukuthi upositive okay then nabo ke abantu bakhona manje njengoba seshonile sebenalento yokuthi sifisa ukuthi ingane yethu ibe right bekunakekela njengomuntu okhulelwe ingane yakho bekhambise emakliniki ngeimali zabo bekisa komama mhlawumbe uthole lezi lemithi yesintu yebo bekuyinto enjalo ngoba uma ungenelelile nje wasiza kakhulu okay khona la khona uthe uhambile wako check wafike wathola ukuthi izinyanga zingakanani bathe izinyanga zingaphi uma ucheck izinyanga ngiqale ukuya akuzange shishiwe izinyanga kwakuJanuary bese ngiphinda ngokwancathi kwakuJune mengaphazami kahle umshini wafika wathi lapha iscan sathi nginenyanga namasonto amabili sathi unenyanga namasonto amabili scan okay lapho uJanuary wawusudlulile uJanuary ngoba angiqala ngeclinic ngoJanuary osodlulile uJanuary umlisa lo eshone ngoNovember mawuba okay uyenini lokhuzeni eclinic ngeyiphi inyanga mawukhumbula mhlawumbe lapha ngoFebruary April kwakusekusondela ngathi kwako May June lapho nje kwavuka kwathiwa lapho nenyanga eyodwa okay manje nawe masowubala ubheka ukuthi umuntu ebengithandana nawe ushona ngoNovember ekushoneni kwakhe ngoNovember uDecember uJanuary uFebruary uMarch le nyanga lezi okusho ukuthi ngamanye amazwi bokade ungakhulelwe zonke lezi inyanga iphutha lenzeka lapha yebo okay naku ke manje so uyathola lana ukuthi okay ke hayi
izinyanga zingaka wase ubona ukuthi no mhlawumbe into esey right manje ukuthi ngihambe ngiyozehlisa kwenzeke indleko zehliseni bokucabanga noma usisi wakho lwade kuphushele ekutheni inixolise ukukhuluma bengikufisa inkinga benginawo amandla ukuthi ngikhulume ngoba bengicabanga ukuthi esikhathini samanje mhlambe akekho mhlambe umuntu omngangami okavelelwe inkinga enje ingakho kade ngisaba yes kodwa kathi ungakhali ngiyabona ukuthi ufikelwa inyembezi ungakhali izinto ezikanje sisizenzeka sisebancane inkinga esihlangabezana nazo kwezinye izikhathi zibe ngaphezulu kwethu ungaphatheki kabi awungenanga ehlazweni ngoba ulibonile lokhuzana usibonile isidingo sokuthi uhambe uyozehlisa ulibonile isidingo sokuthi uhambe uyoxolisa abanye abantu bebengayithatha le yanto balwe kodwa siyabonga ukuthi umndeni lapha kulwamuzi ukhonile ukuthi uunderstand ngiyazi njengamanje ikhona lento ethi ngilahlekelwe isupport yamakamfana ngoba ngisenze indlela engathi benizwana ngayo naye ungathini mhlambe esayidini lokuthi ngendlela ebenizwana ngayo nawo manje uyabona ukuthi mhlambe ngekusafana nasekuqaleni uzizwa njani njengayo yonke lonto kubuhlungu ngiphoxekile ubuhlungu ngoba bengithanda bese ngibhaziswa indodakazi yakhe bengisupport bengithemba manje kubuhlungu yeke nokuthi ngeke ngamphoxa nxese khethiwe nxese ngiyazi bekade mhlambe unelokhuzane kahle ebengithi ngizama ukusho wekhethiwe ukuthi akekho umuntu ongenalo lokhuzane iphutha masiphile emhlabeni nje siphila ngawo amaphutha nokuthi kuyingoba kalingana amaphutha omunye umuntu unephutha athi mebuka elinye lomunye umuntu alibone likhulu nalomunye mebuke lakhe alibone likhulu bese kuba khona lento yokujajana ke bakhona kodwa egameni lokuthi ucabangile ukuthi kulephutha engilenzile egcineni kosuku kuyafuneka ukuthi ngibaface ngibhedile nginje kuyafuneka ukuthi ngibaface ngiyokhuluma iqiniso kubona ngoba egcineni kosuku kuba nethemba lokuthi ufelwe ingane unokuthi isithombe somntana nami ngizosibona enganeni ezophila ethwelwe le ntombazana kumele ngiyiguide ngiyiprotect ngiyinikeze konke ekufunayo until kuze kuvele lo muntu lapha kuyona ngoba ithemba lami lonke sengilibeke kuyena eqinisweni lilonke okwenzile akukho right kodwa okuright kakhulu okwenzile ukuthi khona ungekho right unjalo ukwazi ukuthi uhambe uyoma phambi kwabo uzindlale uvume iphutha lakho phambi komndeni ubhekile uxolise phezulu kwakho konke lokho okwenzile akekho omunye umuntu onelungelo lokujaja abantu bowubonile uhambile wayohlala phansi nabo wacela uxolo bakuxolela futhi bakutshela ukuthi bayaxolela ungathini mhlambe kusisi wakho yena umuntu okuqoqozele ukuthi lento kumele yenziwe no anti wakho ngoba phela umuntu okuyena obhalile kahle kahle uanti wakho ngambuza ukuthi ngabe lo muntu othi mangihambe ngeke nozizwa kanjani ngalonto uzoyivuma yini wanginikeza inamba ngafona nawe ngenhlanhla wavuma ungathini mhlambe kuanti wakho benosisi wakhe abantwana abakuqoqozelile ngoba namhlanje nje inkunhliziyo yakhe ikhululekile nje kungenxa boba ya ungathini kubona ngakusho akukho nje ukuthi ngiappreciate ngiyabonga futhi kakhulu engathi nawo bakwenzile baqhubeka bakwenzena kwabanye abasenkingeni njengami abahlulwe ukukhuluma mekunje kodwa khethiwe uyabona ukuthi ukuba nezimfihlo kuyinkinga entadewethu uyakubona yebo ngiyabona uzokwenza njani ngale nkinga yakho yokufihla izinto singifundile ngiyasebenza ngiphinde kwenzeke ungakhali kuzoba right and ngizwile kuthiwa kahle kahle ukhulelwe kodwa ingane yeba kusiye lapha kodwa ukhulelwe ngiyafisa ukuthi wenze okulungile nodadewenu ukhona uyakusupporta futhi uyambona ukuthi uyafisa ukuthi izinto zibe right zama indlela yokuthi ukhulumisane nodadewenu nihlale phansi ukhombe ikhaya lengane kufanele kiwe khona khanjwe kiwe khona bazi nakhona ukuthi kunengane oyithwele kweyakhona sekuyoba kubona ukuthi bona bafisa ukwenza njani bafisa ukuyithatha njengengane yabo noma bayayiyeka kodwa kusala ayikho ingane ephila emhlabeni enoma enabo anti enabo bane ngeke iziphila izophila ingane idla ukudla ingane idla amathini yebo kunganzima kwesinye isikhathi kodwa wona izophefumula nje ikhule njengezinye izingane and mayidlala nezinye izingane ngeke ibonakala ukuthi le yatholakala kanjani ubaba ngani nisaxhumana naye cha awuzaxhumana naye
kodwa yena ngithi uyamazi ukuthi wakuphi udadewenu ukhona ke dadewethu hlala phansi nodadewenu ukhulume naye niqondisane abantu abaningi abasathandani nobaba beyingane abantu abaningi abasathandani noma beyingane obaba beyingane futhi baziwa benjalo abasupport izingane khona baziwa benjalo so ungakhathazwa ukuthi kunomuntu ongafuni ukumelana nezinkinga zakhe ukuthi wamithisa akafuni nokuyilandela uthe wablocka ngithi siyafisa mhlambe naye la khona engathi angathinteka siyafisa ngathi angathinteka ngoba ibhlungu lendlela afuna ukuphilisa ngayo siyabonga nokuthi usethembe sihambe nawe siyabonga nokuthi futhi ufike ube nesibindi uneminyaka emingaphi minyaka 20 isibindi benaso abantu abadala abantu besihleli nabo lapha siyabonga ukuthi ube nesibindi wakwazi ukufacana nezinkinga zakho wakwazi ukukhuluma wakwazi ukudlula kulesi simo siyathemba impilo izoqhubeka nje engathi akukaze kuze kwenzeke lutho nabo futhi ngicabanga ukuthi laba khona into bazwile ukuthi bayabonga shema ukuthi uze kuseeli uyacabanga umuntu ezothenga ithini athenga impahla zengane engiyona yakwakhe azi ukuthi eyakwakhe ubudlelwano obunabo nosisi bakhona bebubuhla ngithi siyathemba kodwa bakuxolelile ngoba bekuxolela ngokweqiniso engathi ungaqhubeka impilo yakho nje ibe right uyikhulise kahle ingane eseswini zibe khona sishayele kakhulu nodadewenu izandla siyathemba uzoqhubeka futhi akusingathe akunakekele ngendlela yonke uthi uyayisaba lento ekhanya usisi wakho akafuna ukuvela kuyona kade ngimthethe hayi camera la isatshwa nazo enokulungile dadewethu siyabonga kakhulu ube right yeso yabonga na mbukeli lapho ngasekhaya ilona uhambo lwethu lolu engathi nawe mhlambe makuthiwa unenkinga onayo ungavela man usondele eduze sikwazi ukuthi sibone ukuthi leyo nkinga singayidalula kanjani njengoba ngisho ukuthi namhlanje isikhathi esiningi sibhalelwa abantu abaneyinkinga befuna siye ebantwini ababafakile izinkingeni namhlanje sibhalelwe umuntu ofakile abantu enkingeni uthi no ngifuna ukuyozehlisa ngifuna ukuxolisa ngiyabona ukuthi ngiphambukile somehow so siyabonga kakhulu umbukeli lapho ngasekhaya qhubeke nje ubhale lapha enambeni ungazi ubhale futhi uvela usendile khuzana ivoice note 07853 08525 07853 ku Facebook so uhlanga media TikTok uhlanga media uyafollowa kuzona zonke lezo inkundla zokuxhumana xibo